clear tu te chi bai ule vo in hi ni som ni le pali october sang ni le som ni le pakhat pathian ni ania tunkar kalta hun chunga khozol district chunga thil theng rang kan hriat thei chin te kanon puang le dona weekly round up ni lo ngai thang u ma saberatan covid 19 shrilengin khozol district a zia omlam apan zel awangin khozol dc hena zirna in hongdu ten sikul hon andil hloma andil angin khozol district chung kho rang le khopui chung veng rang te zirna in hon phalna pek an ni angin zirna in hongin zirlai ten sikul an kalmek zela heti lai hian Presbyterian English School khozol veng thar chuan covid 19 ripui awanga zirtir tu tele zirlai ten hun engemaw chen sikul an kal thei to lo le an kai tan le thei tak awanga alomna angin zirtir tu te choi moina le welcome na lo lom na sikul geta moi takin lo chein an zirtir tu te an lo dong song ani ni som le pariat tha som sang ni som ni le pakhat tho tran ni khan Presbyterian English School khozol veng thar te hian sikul an kai ve tran ani khozol district hospital all marks campaign ni som le pakuat ho le ni khan nei ania khozol dc pul cc lal chuang kima hovin man ania he hun hi dr lal nun pui dr te chuan kai huain khozol dc chuan face mask man atrul na le poimo na te soin rampum huap program ani anga khozol district a po hun mang ve ani thu te le covid ripui chu umbo ani ngei theinan tele midang tenun channa na poimo tak mai vaccine lak lukzeta poimo mai tuam that atrul thu asoya he huna hian veng sang le district chunga VLTF te nena face mask sem chuangal ni in malak hodan tur po ruk takin an soi ho ngal ani ti chuan he min hu hian khozol dc chuan thu chua siam ngalin he tiang hian asiama ilongai thlang u Mizoram Sarkar Noya State Level Expert Committee on COVID Management in COVID-19 Dona Atana All Mask Campaign Bei Pui Thak Arot Chu Khozol District Chunga po October ni som pakua atanga October ni som thum le pakhat sang ni le som ni le pakhat chung hian man ve tur ania ni som pakua October sang ni som ni pakhat khan Khozol Borsap le Chairman District Level Task Force on COVID-19 Nibok Pusi Silal Chuangkima Hovin District Hospital Khozola kick off program man ani COVID-19 hi in chunga kan in kai dar na saber ni in mithiam te chuan an hria choti rualin covid positive te hi atam ber chu ni som chungin an dam ti hriat ani boka chu wangin mi zong in face mask wo mai tuam thataka kan zom chuan Khozol district chunga hrik in kai dar na satak hi atlem thei abei sei om ani ti ania he all marks campaign nei chung hian heng anwaya tarlan te hi zom theu turin Khozol district chunga mi pui zong te kan in nge ne pakhat na cho ei lai ti lawa chuan face mask wo mai tuam turin kan in nge na pani na chung kwa poa cho kil ho lovin asangin bafeta ei turin kan in bei sei ani pathum na thona mun abikin in chung indora te face mask thataka wo turangen kan nia thil ei ho lo tur ani bok ani palina kholai po face mask wo le CAB thataka zong turin kan in bei sei ani pangana kut silfai sa bon le han sanitizer mangin war le zual tura bei sei le ngen kan ni ti in UCC lal chuangkima Deputy Commissioner le Chairman District Level Task Force on COVID-19 Khozol District chuan thu chua siamani tunkar ni ngani chahnu dar khat khan Khozol District huam chunga tual te khua tomoto lo run puile tomoto vai liam na hun man ania he huna hian pusi silal chuangkima Deputy Commissioner Khozol District chu khual lian ni in khual zo Dr Elizabeth Saipari Director Horticulture Department nen District sanga hral chuatur tomato quintal zatni le point somruk le pariat phurtu motor engemaw zat an vai liam ani hemi puala van hnuai liana hall tual te a hun man na hian khual lian pusi silal chuangkima district borsap chuan tual te khotlangin Mizorama langsar thama tomato an thar chuak chu thil lom tak ani ti atia tomato chin uar chuan thalai mai rui hlo lama tlan turte aveng telti soin atrulna pianga puiturin district administration chu ain pe rengti asoya
Mizoram cheng zong zong te chu tual te tomoto ei tu an lo ni theu thei nan a aya tam jok thar chuak thei tur a tran la sau turin a som ngal bok ani DC chuan soi chun zomin bial tu MLA deputy chief minister ni bok pu ton loya ya point tual te a tomoto chin tu te le tual te khotlang angai sak hle ani atia tomoto thar chuak to song bol na processing plant cheng nuai sari man ngai tu sak to in sak bel na tur cheng nuai ruk man ruwa man ani bok ani atia nakum ma tomoto chin na tur ram pan na tur kong lai na atan rural development department nuai tangin cheng nuai somni ruwa man felto ani thu deputy CM nen atangin don ani thu atar lang bok ro kholna wangin deputy CM in tomoto lo run pui le vailiam na hun amang thei lo ma se tomoto song bol na khol hon na telpui ngei atum ti bor sap chuan a soya tomoto chin tu po pung thar zelin sarkar boi pui tham thar chuak tura cha in a hral na tur po sarkar chuan ma alak pui zel don ti thu tar lang bok ani kual zo Dr. Elizabeth Saipari po in thu soin bial to MLA deputy CM in tual te khua tomoto ching tu te mamona ria ko la ngai tu sak chu lom ati thu le hei hi Mizorama ama saber ani ti soin tuna hian khol da na tur in po RD department noya sak tuma malak mek ani thu te le an na tho chho zel na sarkar department rang te po atul anga ma an lak thei dan tur deputy CM in ruwa man na anei thu asoibok ani horticulture director chuan tual te khuain tomoto hral na atangin kumin nuai za chuang an lei thei arin thu asoya tual te khuain tomoto an thar chua hi district rangin an hreto a Mizorama horticulture tourism ti ma son na le choilar konga din hun poimo tak an lua chho thei ani ti in asoya damdoi man chungchanga department lamin ahim tok an ti bak manglo turin acha zui bok ani tual te khuwa hian kumsang ni le som pakua atang khan khotlang huwa pin tomoto ching tranin kumsang ni le som pakua khan chung ko som ni le palin grade A quintal zani le som nga le grade B quintal som panga anthara kumsang ni le som ni khan chung ko som rukin grade A quintal zariat som nga le grade B quintal som ni panga anthara kumina hian chung ko za som thum in voin thleng hian grade A quintal sang ni le za le som pariat le point som nga le pasari le grade B quintal som nga an thar chuak to ani kumin B ka tomoto hral chuana atanga an sumlak lu to za thi cheng nuai somsari pasari le singli le sanga chuang ani to a tomoto hi arka samrat le arka abet variety te chin ni in chung ko pakhatin chorwalin tomoto kung sang ni tanga sang thum an chinga kung khata kezi thum atanga kezi nga vel an thartlang pui ani hemini hun manna hian pu arlal chan chua president tual te tomato grower association chuan kai hruain pu peter lalram hluna ADHO chuan technical report le department malakna te atar langa pulal zemoya tual te VCP le pu vanlal sanga chairman tual te welfare ten thu an soibok ani pulal eng zuala district horticulture officer Khozol district in lom thu soina hun mangin hun akhar ani van hoi liana hola hun manzo hian tomato chin na mun le tomato thar to song bol na mun processing plant te tlo le ania ti zaudan tur le bungromamo bel turte en hongal ani he huna hian horticulture department how tu te baka Khozol atangin sarkar department rang how tu te MJMM bar te le som big te antel ani ni som ni le pani thlasom sang ni le som ni pakhat zir top ni khan MNF Diamond Jubilee pualin mizo namrun Khozol veng tharami chu pathian hena lanna hun man ania mizo namrun pathian hena lanna hi tuichang not block MNF vice president pubilal hlimpuyan kai hruain secretary lom sang zolan report apea secretary report ngai thak nu hian a hu hawa pathian hena tong trai rol na hun man ani tuichang not block MNF president pusi kera ne na tangin thu cha ngai thak ani boka hemi nu hian adu piang te tan thu soina hun man zui ngal ani bok mizo namrun atan hian
pupi silal rem sanga in assam type lei ania a in hi asakna arei ve deuh to wangin RCC building a saturin drawing le estimate cheng nuai somthum pali vel man siam tir ania kum thar lama asakna hi bul tran thei bei sei om mizo nam run pathian hena hlanna hun man na hian tui chang not block MNF huam chunga kho sang sang le khozol khopui chunga MNF party mi le sate bak mi thanem ngai te antela he huna hian deputy chief minister chuan tualpui khotlang tan oxygen concentrator ape boka ama hiron kal theilo ma sela ai o in MNF party ruai tu te hian an hlan ani nimin inrin ni somni le pathum thasom sang ni le somni pakhat ni khan harmon fila KZDFA huai hotin Reliance Football Academy alu tur zonna nei ania nimina naupang thlan chuate zirtirna coaching thei ang pek chho ani dona December tha hian Reliance Football Academy how to te localin an academia tur naupang te zinga tang hian an run thlang don ani Kozol District Football Association chuan Mualvom Field Astrotaf pha zo ani huna chuan tournament ro pui tak te buat sai tum ania no pang jok te tan grassroots football na sa joka kalpui an tum ti an soi ani Kozol big takin football thiam khuwa mi khuwa poina an tum chak vak lo khuwa ni thin kha ania chu tiang ang ni le tur chuan thalai te tu na tang a tran la thar tur in le rui hlo ti vel mai maya Kozol thalai te min ti buai to lo turin kal khom te chu ruai tu ten an cha bok ani voin pathian ni somni le pali sang ni le somni pakhat pathian ni hian Kozol DC office in zirtop ni VLTF tengen na phalna apek angin Kozol konzar veng muncheng ngaizol new chalrang te thule ma chu in khom a phal saken angin in khom na an neya in khom phal sak te hi pathian ni emo sabat ni emo chuna in khom phal sak an nia biak ina leng zat chan ve emo mi zat ni ai tam lo emo atlem zok emo in khom phal ania CAB khau taka ken ko vek tura riat tir an ni heti lai hian Kozol khopui chung veng tam zok le district chung kho tam zoka DC atanga phalna nei te pathian biak in khom kalpui mek alo ni to bok ani COVID-19 din mun rampuma COVID-19 hripui leng in zia omlam apan zela ni som chungin hrikai thar mu chuaten sangkhat an tling to lova ni zan inrin ni dar sari thleng khan Kozol district COVID-19 active case somthum patni mekin Kozol khopui chung bi ka enkol lai hi mi somni an meka ni zan dar sari le chan ve thleng khan Kozol district chunga COVID-19 hrikai mi zaruk somsari le pali to in mi zaruk somli le pahni te dam takin enkol na mun atangin an chuak to thung ani hrikai zinga zathum somnga le pakua te chu meichi ani in zathum som pakua te chu mi pa an ni thung heti lai hian restricted area puan Kozol harmon veng chuan mass testing hi thole ni khan an neya mi za somruk test ni in hrikai mu chu an omlova thuna test quarantine lai mi pasari omin an zinga mi paruk te ero rian kai ti mu chu ani thung ani ole khati jong kha tun trum uigli raun up kan han ti chu thei te ani e